So was it now only you and Kelly inside the house? So was it Lucky and Kelly binne die huis? That's correct, my lord. That's right, my lord. And what further discussion happened there? Wat verder gesprek het voortgegaan daarna? Toe sê noem Kelly aan my, Rens, Then Kelly mentioned to me, Rens, sy weet wat het sy met Jocelyn gemaak. she knows what she did to Jocelyn. En sy noem aan my, Then she mentioned to me, Rens, en daar is iemand Rens, there is someone wat vir haar betaal om stil te bly. who is paying her to keep quiet. En ek het vir haar gevra, wie is die persoon? Then I asked her who this person be. Maar sy het nooit vir my gesê wie die persoon is of wie die naam het sy nooit genoem vir my nie. She never told me this person is. She mentioned the name of this person. En die persoon wat vir Jocelyn soek vir haar oor en vir haar vleuel.